Nel nome di Tata e di Dio e di Spirito Santo. Amén. Amor de Dios Tata, gracia de nuestro Señor Jesucristo y comunión de Espíritu Santo sea con vos. Y cubo espíritu. Hermanos, háganos confesarnos, picanan, vamos por celebrar en manera digna el misterio non sagrado de nuestra fe. Y te confesa, Dios Todopoderoso, delante di tu aquí presente, come a peccamascia tanto, a pensamento y palabra, a lo que mi hacia queda sin has, a mi culpa, a mi gran culpa. E sei, mi te roga la Virgen María, tu ángel y santo, y vos, mi rumana, y reza para mí, al Señor, nos Dios. Ahora Dios Todopoderoso, por mostrarnos su misericordia, ordonanos picanan y híbanos na vida eterna.
Háganos reza. Oh Dios, mira lágrima nandinos dushimama, la Virgen di la Salet, y passo intercesión, ayúdanos cumplir cubo mandamento nan, pasinanos por gana vida eterno. Esa que nos te pedimos por medio de Jesucristo, voy nos Señor, que ende como Dios está viva y reina cubo en unidad de Espíritu Santo, dentur siglo di siglo nan. Amen. Gente lo vai contra nos, ora nos sirve Dios fielmente. Un vida cristian sincero ta musra kunang vida no ta correcto. Pesei nang ta resisti. Lectura for the buki di sabiduria. Gente sin sabiduria tabisa. Bang pone trampa pa e gente correcto. E tastrobanos. E nota de acordo com nos moda de hasi. E tatira na nos cara com nos no ta obedecer lei de Deus e com nos ta peca contra a tradição. Bang mira anto si eting razão of no. Bang mira kiko tapara de subida. Si en verdad gente correcto ta yu de Dios, anto Dios lo ayude y libre for di man di enemigo. Bang somete na insulto. Bang maltrate pa nos hayasa si en verdad eta manso y si tin paciencia. Bang condene na un morto vergonzoso. Pa sobra según eta pretende tin un culo salve. Palabra de Dios. No Salmo 45, Feliz Bota Maria, tawaro canta, nos talle den buki, number 337, 337.
Iba un vida cristian sincero, taong lucha continuo contra nos debilidades. Lectura for die carta de San Jacobo. Romana, camina te gente a envidiar outro e actua motivar para a missão egoísta, tem desordem e tur sorto de maldade. Estão com sabedoria, com tabini de Deus, na primeiro lugar ta riba vida puro. Também nanta gente com a trece paz, gente amável, abrir patente, llena com compaixão, sem perjuízo ou hipocrisia. E nanta produzir cosecha de boa obra. Gente de paz ta sembra paz para mim, para depois dan cosechar su fruta. Esta conduta que ta agrada a Deus. De onde tu repleitamento e bringamento com outro tabini, nota de vosso mal desejo, que ta luta de vosso padem. Vosso ta deseja algo, mas não por haye. Pensei, vosso ta clapa mata. Vosso ta envidiar lo que gente tem, mas vosso não por haye. Pensei, vosso ta brinca e pleita. Vosso não ta haya nada, para sobra vosso não ta pede Deus. Te na hora vosso pedir mes, vosso não ta haya toch. Para sobra vosso ta pede com mal intenção. Vosso quer despedir lo que vosso haya, para satisfazer vosso mal desejo. Palavra de Deus. Alabado sea el Rey, que viene del nombre del Señor. Señor sea con vos. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marco. Gloria a vos, Señor. En el tiempo allá Jesús y sus discípulos na pasado en Galilea. Jesús no estaba taquier para ningún gente sa onde está. A sobra estaba tacinha su discípulos el avisanan. E io di gente lo che da entregado en man di gente, e non lo maté. Arriba di 3 días di su morto lo elanta. Ma su discípulo non ha comprende enseñanza, e non tabat in miedo di puntre algo. Adrenta Cafarnao, e ora non tabat na casa, Jesús apuntra su discípulo nan. Kiko boso tabat a discutir na caminda. Na che da che tu, pa sobra non tabat a discutir, ta qual dinanta e son di mas importante.
Jesus akaisinta, e a majes dos discípulos na nibisanan. Esun kukerta di prome, ester pone sumes de delaster, e sirvi otro nan. E la coe mucha chiquito, pone mei dinan, brasei, bisa, esun ku recibi un chiquito asina den mi nomber, ta recibi mi mes. Esun ku recibi mi, no ta recibi ami, ma esun amandami. Palabra di Señor. Gloria a vos, Señor Jesús. Come lectura, emainta, a describir hendenan sin sabiduría, que men hendenan sin Dios. Anta somete otro na insulto, anta maltrate, anta pone na prueba, awaxi ainda lo queda con Dios, awaxi realmente Dios lo defiende, y por fin anta condené a un morto vergonzoso. No gis mate, pero un morto vergonzoso. E di dos lectura, carta di Santiago, apostol, Jacobo, ta describí hendenan cutin sabiduría, que men hendenan cuta di Dios, ta bisasina. Sunan cutin es sabiduría cuta bini di Dios, a primer lugar, ta hiba un vida puro, también anta hendenan cuta trece paz, gente amable, abri patende, llena con compasión, sin prejuicio o hipocresía, y anta producir una cosecha de buena obra. Nos mira dos tipos de gente, pues, una lectura gente sin sabiduría, gente sin Dios, y de dos lecturas gente con sabiduría, gente con Dios. La diferencia está enorme, están dos pueblos opuestos a otro, por visasina. Y nos por realizar con gente sin sabiduría, a comenzar a vir predominante, a comenzar a dominar nuestro mundo, nuestra cultura, nuestra sociedad y hasta nuestra iglesia. Gente sin sabiduría, gente sin Dios. Gente que está insulta cuerpo místico de Cristo. Gente que está maltrata il cuerpo místico di Cristo, piando di gente non malvado che sta nell'iglesia. Gente che condena l'iglesia a un morto vergonzoso, era colpa di Gesù, di estaba in suo corpo umano, che da condenare a un morto vergonzoso, non agis a morire, ma era un maldito, ma in medio di dos malditos. Gente malvado aquí, gente sin Dios, a penetrar en iglesia, a penetrar en cultura, en política, a penetrar en familia. Casi en cada familia tiene agente y el demonio aquí. Casi en cada familia tiene gente que está insultada de mañana de la noche. Tiene gente que está maltrata a otro. Abusar de otro. Casi en cada casa tiene una vergüenza escondida, no era un secreto. Lo cual está sucediendo en la iglesia, está sucediendo en cada familia también. En la iglesia tiene traición, y tiene traición de pareja, de matrimonio. En la iglesia tiene abuso y tiene abuso de la familia. Iglesia, su cara hoy en día está en vergüenza y manera avisa,
tin un vergüenza escondí en casi cada casa. E malvado nan, gente sin sabiduría y gente sin Dios, había predominante, nanta gobernar mundo de hoy en día. Palabra de Dios ta advertinos de nan, palabra de Dios ta avisanos conta e gente nan cu sabiduría, cu Dios. Qua mesterta nan reacción. Pues gente, na primeiro lugar, não está uma vida puro. Também está gente que está tendo paz, gente amável, abrir patente, e na com compaixão, sem prejuízo ou hipocrisia. Essa é a característica, e está carga Deus de não poder, maneira monstrans, maneira tabernáculo viviente. E assim aqui nós temos que enfrentar a maldade que ha penetrado em toda área de vida social, político, cultural e religioso e familiar. Assim aqui nós temos que enfrentar para nós não cair em trampa e em reda de malvado, para nós não virar mescos com insulto, com maltrato, com vergüenza, para nós quedar intacto, para nós quedar puro, compassivo, paciente, para nos escondernos del escoche de Mamá María, del escoche de Papa Dios, maneira muito chiquito, Jesus del Santo Evangelio, a mostrar muito chiquito na apóstolo, avisa assim aqui, com humildade, virando indefenso, não defendemos com insulto para insulto, não defendemos com maltrato para maltrato, não defendemos com condenação, não vergüenza para sobra nada condenado na esse. Queda indefenso, busca refugio em Deus, em seus coches, maneira muito chiquito, queda indefenso, pero puro, compassivo, maneira el amche de Deus, quando abre sua boca, ora não escupe sua cara, arranca sua barba, ora não a pone realmente na insulto e na maltrato, e não abre sua boca. Assim aqui, nós vira, nós queda no tempo aqui, tempo de maltrato, tempo de insulto, tempo de um morto lento, vergonzoso. Ave conmemorando a aparição de María na La Salette, con su aparición, su fiesta hasta día 19 de septiembre, pero a veces domingo el grupo que honra a María, la Virgen de Salette, está celebrando su fiesta. Nos que vaina su mensaje de año 1846, ya el tiempo Mamá María avisa el brazo de mi hijo está mucho pisar, y a mí no por aguante más, para que no caiga con castigo tan terrible riba humanidad. Ya en 1846 no cambia nada para mi hijo. Si cambia algo, sí, cambia hopi, pero para pior, Después Mamá María vino na Fátima, para volver llorar y para volver rogar. Después vino na Japón, para llorar y para rogar. Na Akita, na Japón. Pero nada, ninguna reacción, al contrario. Humanidad está mirando pío. Pues na La Salette, lágrima, todo lo cual Mamá María avisa ese llorando. Ela reclama que a gente não tem respeito para o dia do Senhor. Ela reclama que a gente está ignorando o tempo de Quaresma. Ela reclama que a gente está desobedecendo o mandamento. Que cambia?
Kiko cambia. Quem tem respeito de fora de grupo chiquito para dia do Senhor, para dia domingo. Quem tem respeito para tempo de quaresma, para carnaval, para tempo de carnaval, não de quaresma. E mandamento não, nem sequer a gente conhece não, mas o tempo aí, a Maria, sua mensagem quer confirmar a bem castigo bastante forte para a França, como a Maria anuncia. Se não vem cambio, não vem castigo. E bem, e bici não come, tu cosecha não de dreife não, bici a come, tu cosecha de trigo, e tu batata com uma sembra a putrida inteira. 2 anos depois, havia hamburger terrível para a gente da França. Isso aí estava a causa de atitude do povo. Aqui saco, macoto de batata diante da Virgem de la Salette, que nós lo bendicionar e que você portuma depois para cozinhar na casa, como testigo de lágrima de Mamãe Maria, a la Salette. Allá ela revela mucho un secreto que me queda escondi casi 2 años largo, pero después, en el año 1858, el secreto aquí queda revelado. ¿Y qué les apaboso el secreto aquí? Kuta referí na sacerdote, na obispo, na cardinal, kuta referí na Santa Iglesia. Palabra nan pronunciada na año 1846. Palabra nan que agora aqui tá espanto para nós de notícia nan. Melanie, esa que me quer bisabo agora e esse está secreto, pero no para sempre. No por publicar el mensaje aquí, en el año 1858. Sacerdote nan, ministro nan di miu, sacerdote nan, pa causa di nan vida malo, pa motivo di nan falta di respeto e falta di piedad, ora nan ta celebrar el santo misterio nan, pa nan amor pa placa, pa honor nan e placer nan, a convertir vira cloaca de impureza. Sí, hay de sacerdote nan y persona nan consagrada a Dios, que por causa de nan infidelidad y mal vida, ta volve crucificado de nuevo miu. Picanan de gente nan aquí consagrada a Dios, ta exclaman a cielo. No tiene ni persona que te roga a Dios su misericordia y perdón para pueblo. Ya no tiene alma tan generoso ni persona tan digno de ofrecer una víctima sin mancha na Jesús eterno para hallar gracia para el mundo. Ay de habitante nan di terra, el guardador nan, es nan que te conduce pueblo de Dios, no te reza más, ni tampoco te hace penitencia. Anto el demonio ha obscurecido la inteligencia de tal manera que no abirastrea nan que te dual, y el culebra viejo lo tira nan en perdición con su rabo. Dios lo permite para el serpiente antiguo sembra división meimei de jefe nan, meimei de pueblo nan, y hasta de familia nan. Sociedad en víspera de calamidad nan de más grande. Hopi gente lo abandona fe. En multitud de sacerdotes nan y religiosos nan que lo separa por de religión verdadero lo ta hopi grande.
dennan lotin hasta obisponan. Papa mester pagatino contra hasidornan di milager, pasobrata llega e tempo cu cosnan sorprendente e assombroso lo manifestari batera e riba firmamento. Lucifer junto con un gran numero di demonionan lo queda libera for difierno, nan lo caba cu fe hasta den persona nan consagran a Dios. Hopi cas religioso lo perde fe completamente y hopi alma lo vai perdi. Bukinan malu lo bira abundante ribatera y spiritu nan discuridad lo extende un relajamento universal dentur lo qualta referina servici di Dios. Lo lanta misa nan passirbi spiritu nan malu aki. Ai di principe nan, questamente Papa di cardinal nan e obispo nan, qua dedica unicamente na montona riqueza nan, na aumenta nan proprio autoridad y na domina pueblo di Dios con orgullo. Ese itabata el secreto di Mamma Maria na la Salet, qua mira caba 170 años pasá, mira caba con hopi clero, hopi jerarquía de iglesia, ya ta entrega na placernan, na placa, na honornan, ya no ta hasi penitencia más, no ta reza, ya habirá víctima de espíritu nan malu. En 170 años es aquí a fermentar, es aquí a crecer, es aquí a aumentar. Mamma Maria aquí ta interpreta a visión de Apocalipsis, onde ta papia di rabo di dragón, que ta quita a tercera parte di stria nan for di firmamento. Ta bisa aquí, co serpiente vieu, lo quita un gran parte, un multitud di sacerdote nan manera stria nan cuta dual, tira nan den perdición or di firmamento. Ta papia cu hopi gente lo abandona fe. Hopi gente lo abandona fe. E iglesia verdadero. Chi come ester sosode pa gente abandona fe. Chi come ester sosode pa gente abandona e iglesia verdadero. Pues mester sosode algún horror de la iglesia que gente no ta soporta más. Of mester sosode que jerarquía de iglesia sutilmente ta guia gente na abandono de dogma, de verdad, sin que gente ta pagatino ribesei. Uno of otro. Pero ahora aquí turdos está sucediendo pareu. Tiene un horror que ta espanta gente y ta aleja gente por de iglesia. Y tiene también una apostasía sutil que ta hace gente abandonar a pureza de fe, a pureza de dogma, sin que anta pagatino ribesei. Turdos. Multitud grande, Señor, Él avisa, Mamma Maria avisa, multitud grande di sacerdote nani, di religioso nani, lo abbandonanan servici di Dios. Castan religioso lo virabashi. El secreto aquí, di 170 años pasá, ahora no está mira, está una realidad. Ahora no está lese del noticiero nani. Ahora no está miré en televisión, lo cual Mamma Maria llorando a anunciar. La sobra gente no cambia, gente no cambia. La sobra manera atender en palabra de Dios, gente malvado, que está insultada, que está maltratada, que está buscando un muerto vergonzoso para culpa místico de Cristo, para Santa Iglesia, para familia, para matrimonio, a vida predominante. Sabemos que pedí, Señor, para mira lágrima de su mamá, de nos mamá,
escucha su intercesión allá en la Salet, a Lourdes, na Fátima, na Akita, na Japón. Y para tener misericordia de nós, para nos dar fortaleza en contemplación de insulto, maltrato y morto vergonzoso delante de Dios, nuestro Salvador Jesucristo.